Eto nas po 4. put ove sezone, a jesen još nije ni pošteno obojila lišće. Dok se okrenete, počeće kiše, nove čizme, grejna sezona i zaboravit ćemo nekako utiske ovog leta. Ali namera nam nije da vas prepadamo koliko je sve poskupelo, niti koliko smo ostarili, već da vas informišemo dobro na vašem maternjem jeziku. Naši nadležni smatraju da je plan urbane mobilnosti doprinos u poboljšanju saobraćajne slike u gradu, pre svega javnog prevoza. Ovo je između ostalog bilo rečeno na radionici koju su organizovali opština Zels i Giz. Osim na Facebooku, do sada Komparativ nije primetio ozbiljniju inicijativu građana i njihovo direktnije uključenje u planu urbane mobilnosti. Znate kako kažu, na muci su junaci i mi muke imamo u gradu, a iza tastature iz svojih udobnih fotelja dokazuju se palanački podvizi u beskonačnoj diskusiji ko šta nije uradio. Još jednom pozivamo sugrađane da sa svojim predlozima ulepšaju svoj grad. U periodu koji sledi biće još radionica, još više anketa sa ciljem da sakupimo što više informacija sa terena i da ih iskoristimo u donošenju odluka. Također da zapazimo preporuke i uspemo u nameri. Kumanovo je jedna od 5 opština odabranih za izrađivanje plana za urbanu mobilnost. Ние денеска сме соочени со фактот дека градот буквално на 4 го сечат. Suočavamo se sa činjenicom da nam grad seku na 4 dela 3 jako bitna koridora. Zato i moramo nadopuniti postojeću infrastrukturu, pronalazeći strateški plan kako bi grad mogao dorasti i da se povezuje, najpre interno, a zatim i regionalno. Ovo je inicijativa da svi mi, preko mesnih zajednica i stručnjacima iz oblasti, uradimo jednu sveobuhvatnu analizu grada kako bi mogli da dobijemo strateška dokumenta potrebna za strateško planiranje grada. Još jednom je raščišćena deponija iznad donedavno marketa Tuš i ovoga puta slede rigorozne kazne za nesavesne građane koji sistematski godinama zagađuju životnu sredinu i čine naš vazduh nepodnošljivim, naročito u zimskom periodu. Rigorozne mere su najavljene iz javnog preduzeća Čistoće i zelenilo, jer je ovo 4. put ove godine kako se čisti na pomenutoj lokaciji. A čudo, isti ovi građani kada postanu građani recimo nordijskih zemalja, prvog dana boravka tamo shvate da je okolina važna i čak recikliraju čitavo smeće, dok se ovde ne poštuje nijedno pravilo, propis, znak, predupređenje. Udariti po džebu je disciplinska mera, međutim upotrebiti je kod nas više je nego za pozdrav. Već smo razgovarali sa ljudima iz SVR Kumanovo, sa nadležnim inspektorima, kako bi započeli sa ozbiljnijim pristupom prema prestupnicima, svima koji bacaju smeće, pale ga ili ga ne odlažu na propisanim mestima. Ozbiljni pristup znači kažnjavanje, rigoroznija mera koju će sprovoditi inspekcijske službe. Radi se o ozbiljnoj količini smeća koja je imala ozbiljne posljedice po zdravlju stanovnika u ovom delu grada, naročito kada se deponija nekoliko puta zapalila i to namerno, sasvim sigurno od nesavesnih građana. Zatim tu su i neregistrovani transporteri otpadnih materijala. Ako neko od građana renoviše ili nešto gradi, velika je količina građevinskog materijala i kabastog otpada, pa tako koriste ove transportere jer je jeftinije. Ali na savjetu smo odlučili da spustimo cene odlaganja većeg otpada na deponijama, te sada za samo 50 do 100 dinara građani će bar biti sigurni da se njihovo smeće odlaže na mestu koje je za to i propisano. Kada pravda dođe po svoje, suvišno je gledati u kom je obliku došla. Ona jeste spora nekad, ali uvek dolazi. Kada sam na jednom porodičnom veselju bio fizički napadnut sa strane alkoholiziranih lica 5. aprila 2017. godine, pravda je epilog ovog slučaja. Tadašnji predsjednik ogranka VMRO DPMNE Dragan Petkovski ima obavezu izviniti mi se zbog nanešenu uvredu i klevetu, te prema tome mi plate i on i partija ni više ni manje već 1 denar oštete. Ovo je stajalo na
Facebook profilu našeg gradonačelnika, a osim izjave on je priložio i sudski dokumenat, te je objasnio da je potražnja jednog denara u skladu sa vrednošću njihove reči. Ponekad, poštovani gledaoci, domaće političke vesti su poput pozorišta u kući. Umesto da se rešavaju u sudu i adekvatnim institucijama, tvitaju se sporovi, lajkuju se statusi i šeruju se mišljenja. Informatički ratovi, botovi, mimovi, to je postala naša svakodnevica. Izvršioci pravde su kao kornjače, a pravda nam je sasvim okej. Bogati završetak ovogodišnje likovne kolonije Karpino, koja se bila održala u kompleksu Gracija. Naime, 30 dela ostalo je u vlasništvu multimedijalnog centra Karpino sa nadom da će umetnici ponovo dobiti šansu za svoje stvaralaštvo u manastirskom kompleksu Karpino. Na početku moram da priznam da ima ogromna trema бидејќи Na početku moram priznati, imala sam tremu budući da se kao mlada umetnica suočavam sa nepoznatim, ali sam je savladala u trenutku kada sam videla kako me starije kolege prihvaćaju i kako im se dopada moj rad. Saradnja na nivou, veliko zadovoljstvo videti finalne proizvode, tražila sam da budu kritični prema meni, zato što deo njih u stvari znam iz knjigama istorije umetnosti, pa mogu da im verujem i da sa radošću primim svaku kritiku. Ovde sam po drugi put, bio sam pre 2 godine i u Kumanovu se rado vraćam uvek. Ja sam nedaleko odavde iz Vranja i nekako se narod iz Vranja i iz Kumanova osjeća kao da smo svoji. Ovde poznajem dosta ljude i upoznao sam još novih i uvek se na kolonijama steknu neka nova prijateljstva i kolonije su u stvari to stvaranje nekih dobrih dela, dobra energija i upoznavanje novih ljudi. Ministar obrazovanja i nauke Republike Srbije Mladen Šarčević posetio je osnovne škole braća Ribar u Tabanovcu i Svetozar Marković u Starom Nagoričanu. Najavio je bolju i sadržajniju saradnju između dveju susednih zemalja u oblasti školstva. Samo 164 osnovca inače u redovnoj nastavi na srpskom jeziku u Severnoj Makedoniji, budući da nam je skrenuo pažnju kako je porastao broj odeljenja za decu koja nastavu prate na srpskom jeziku. Komparativ je upitao kako se održava taj obratno proporcionalni odnos u školskom sistemu, kad svi znamo da je đaka prvaka sve manje zbog emigracije. Zadovoljni smo njegovim odgovorom. Ono što je jako važno, znači pomoć koju ćemo mi pružiti kolegama iz Makedonskog ministarstva prosvete i nauke, jeste pomoć koju smo mi već pružili ljudima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa delom Bugarske i Turske, a to su procesi brze digitalizacije, procesi koji otvaranja poglavlja 25 i 26 koje smo mi već i zatvorili, su dobra evropska praksa, oni se odnose na obrazovanje i nauku. Takođe, poglavlje 23 koje je jako bitno približavanje Severne Makedonije, znači ka članstvu ka Evropskoj uniji, podrazumeva rešavanje pitanja manjina. Ima tu mnogo posla. Znači, tu se moraju dizajnirati čitavi zakoni koji govore o udžbenicima, o načinu prevođenja udžbenika, prilagođavanja, recimo, srpskog autora prema makedonskom kurikulumu i tako dalje. Prvo pitanje je kompleksno i odnosi se na sve zemlje regiona, čak i razvijene zemlje koje su članice Evropske unije, to je mali natalitet. Nažalost, svugde je strašno mali i svaka zemlja koja nije imala svoje neke dobre procene demografske ima potrebu da priča da ih je više nego što jeste. Ne verujem da u Crnoj Gori živi 650.000 ljudi, kao na Kosovu milioni, koliko oni hoće, mislimo da ima ispod. Srbiji smo rekli, evo sad skoro da je procena da je jedva 7 miliona. Znate, tako da je to malo priča koja je vezana sa pokretljivošću radne snage i ljudi u okviru Evropske unije. Bogate zemlje imaju potrebu da plate više stručnjake, ti mladi ljudi odlaze iz Hrvatske, odlaze iz Mađarske. Znači, svaka zemlja iz tog domena traži efikasne načine da to počne da zaustavlja. Mislim da je najbolje zaustavljanje visok nivo kvalitetnog obrazovanja i dolaska onih kompanija koji imaju razvojne centre, kao što je otvaranje start-up kompanija, kao što je razvoj digitalizacije, Srbija to radi intenzivno i kvalitetno. I naravno da nije zaustavila trend, ali ako nastavi otvaranjem, evo svake godine po jednog tehnološkog parka, sad je završen Novi Sad, dogodine Niš, u drugim manjim gradovima, rad sa kompanijama iz celog sveta, naročito sa kineskim,
koje nude dobar kapital, investicije i Makedonija, Severna i Srbija su u okviru ista agenda i pojas i puta. Mi to trebamo bolje da koristimo i to je prilika da se taj trend zaustavi. Kad je u pitanju... Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski posetio je renoviranu policijsku stanicu u Kratovu, za koju su iz budžeta bili obezbeđeni 3.800.000 dinara. Ministar se sreo i sa gradonačelnikom Kratova, Ljupčom Bojađijevom, a razgovarali su o saradnji policije i lokalne samouprave. Една инвестиција која што ја стави во приоритетите на Министерство за внатрешни. Ovu sam investiciju izdvojio kao prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova. Svakako, radi se o tome da i građani dobijaju pomoć, ne samo policijske snage u Kratovu. Septembar nosi i pokaćenje plata svim policijskim službenicima za 5%, a bolji životni standard je i motivacija za efikasnije izvršavanje zadataka. Raduje podatak da ove godine u odnosu na prethodnu procenat krivičnih dela je umanjen za 33%. Također i prekršajna dela za narušavanje javnog reda i mira, što govori da je zagarantovani trend uspešnog rada ovih policijskih službenika. Zamenom postojeće urbane opreme, drvenarijom i drugim aktivnostima poboljšat će se kvalitet usluga koje nudi Dom starih lica Zafir Sajto. Projekti se realizuju sa sredstvima koje je ova opštinska ustanova dobila od države putem lokalne samouprave, a inače usluge ove ustanove uživaju 165 korisnika. Во склоп на овој проект ние ќе ги смениме сите клупи. Postavit ćemo nove klupe u dvorištu, sagradit ćemo letnjikovac i bit će to zanimljivi ugao za provođenje vremena ujutru i u popodnevnim satima. Popravit ćemo krovnu konstrukciju parking prostora i to je što se tiče urbane opreme, dok je drugi deo projekta namenjen stolerijom, da se kompletno zameni postojeća, dotrajala i priznajemo, ovo je malo veći izdatak, ali smogli smo snage i popravit ćemo stvari. Osim solarnog sistema, Dom je nedavno nabavio i 2 veš mašine kao i 2 mašine za sušenje veša, a počeli su se i služiti novom mašinom za ribanje podova kako bi podigli higijenu doma na većem nivou i olakšali posao personalu. Projekti, događaji, festivali, stari i novi. Ako bismo morali izdvojiti najbolje za vas, idemo ovim redom. Uticaj srednjevekovnog Soluna u širenju kulture u Kumanovskom regionu naslov je međunarodnog projekta koji je nacionalna ustanova Muzej Kumanovo započela sprovoditi. Vinilna projekcija u Agori grupe Sans, njihovog albuma Moj san je samo moj, kojeg su izdali 1993. u Go Go studiju u Beogradu. Sprema se također karaoke Teenage festival u Centru kulture. A 14. Roma Truba Fest prijatno nas je iznenadio ukusom za odabir programa. Unuk od Ferusa Mustafovog, Ferčo, sa svojim je bendom svirao svojevrsnu džez sekciju i opravdao titulu specijalni gost prve večeri.
Kiparski su predstavnici došli sa jednom trubom, moćnim ženskim vokalom i turskim ritmovima, a Francuzi su tako reći doneli proleće na sceni jer su nas podsjetili na paradirajući duvački orkestar koji služi za podizanje atmosfere na važnim manifestacijama. Šef orkestra je pokušavao da animiše publiku sa svojom razdraganošću, no on nije mogao znati da tek kad zasvira truba izguče, narod poludi. Jedna je fotografkinja iz Hrvatske prokomentarisala: divno ste ovo svi skupa sastavili. Da bome, rekla sam joj, nećemo se valjda rastavljati. I ministar kulture je pohvalio atmosferu i obećao da će sljedeće godine za jubilej dati više para, a gradonačelnik je bio vidno raspoložen i ponosan na Sameta Salijevskog. Druge večeri na sceni je zablistala grupa Ljubojna. Romi su radoznalo gledali kako se fino slažu vokal ove grupe i duvački instrumenti u njihovoj đelem đelem lungo medromenca. Nemirnog smo duha i uvek spremni da krenemo na put. Dok još nismo pošli, živimo za sada i za ovde. A ovde je bio i neponovljivi Džambo Agušev, koji je svojom energijom podigao na noge i trg, i grad, i gradonačelnika. Malo je reći da je bilo veselo. Ni kiša nas nije sprečila da se krećemo u ritmu bossa nove i modernih izvedbi pleh muzike. Kada smo spomenuli već projekte, događaje, razne aktivnosti, ne samo kada je u pitanju 500 godina postojanja Kumanova, mi moramo nešto reći i šta nam radi Kolo srpskih sestara. Ne da moramo, već trebamo, zato što je kod nas prva žena Kola srpskih sestara u Kumanovu gospođa nam Draga Žiža. Dobrodošli. Bolje vas našla, dobar dan. Novosti. Volim novosti, volim lepe vesti i novosti. Imamo nešto što se zove Tradicija niz slika. To je vaš projekat koji je u završnoj fazi. Da krenemo iz početka. Recite nam nešto više o ovom projektu. Pa pre svega želela bih da vam se zahvalim zato što ste me pozvali da budem kod vas u goste, da mogu da kažem novine na kojima radimo. Upravo ste pomenuli da je projekat Tradicija niz slika. Pomenuli ste da je završna faza. U suštini, ja ću vam reći o čemu se radi u projektu, ali vrlo bitan moment je taj što sada ću pomenuti i na kraju ovog razgovora ću opet pomenuti da bi naše gledaoci mogli da zapamte datum. Znači 12.9. u 14 časova u foajeu Doma kulture Trajko Prokopijev u Kumanovu biće održana završna izložba ili završan prodažan bazar predmeta koji su izrađeni u ovom projektu. A sada nešto više o projektu, kako ste rekli. Ovako, projekat je finansiran od regionalni program za lokalnu demokratiju za Zapadan Balkan koji finansira Evropska unija preko UNDP iz Skoplja, znači oni su implementatori, u kome učestvuje sa 20% sredstava i naša lokalna samouprava. Mi smo projekat, konkurisali smo negde krajem godine, projekat smo dobili i otpočeli sa njegovim radom negde krajem januara, početkom februara meseca. Inače, njegova realizacija i trajanje je od 8 meseci. I cilj projekta je bio kako sačuvati stare zanate, na koji način i onako u početku kada je ta ideja bila kako sačuvati stare zanate, mnogi su izumrli zanati koji se danas ne rade. Došli smo na ideju da to bude sačuvati uspomenu na stare zanate. Tako je. Da to bude tehnikom vitraž izrađeno na staklu. I projekat, što sam rekla, već je bio prihvaćen. Mi smo počeli sa radom. U projektu su učestvovali 11 žena i 4 muškarca od 25 do 45 godina koji nisu zapošljeni. Znači, namenjen je ženama i muškarcima koji nisu zapošljeni, znači da bi oni mogli u domaćim uslovima da se bave ovim, da kažem, na neki način zanatom i da bi mogli na neki način da privređuju neka sredstva.
Projekat je, obuka je trajala mesec dana, znači mi smo imali 4 radionice po 4 sata. Rekla sam već da je njih 15 bilo, a onda smo imali 4 meseci po 4 sata, znači sama izrada. I vi u ovom katalogu koji sada je pred nama možete da vidite da tu ima izrađene slike na staklu, ali da ima i predmeti koji su oslikani, kao što su vazne čaše, zdele, razne, male, veće. Buradi. Da. Vidim. Eto, kad ste pomenuli buradi, znači mi smo pokušali da zastupimo na neki način, recimo, ono što je izrađivano, što su naši stari izrađivali od tkanja. Recimo, sada više takvog tkanja na neki način nema, čak izumiraju u ruralnim sredinama. Onda od drveta, onda filigranski rad, onda od mesinga izrade, onda od, još malo sada ima nešto... Opanci, kako se kaže đuđum na srpskom? E pa ja to stvarno ne bih znala. Pošto vidim jedan zato. Da. Dobro. Tako da, onda sad ima nešto još uvek od zemljanih ovih, da kažem, grne, kanače, bardaci, da. Ali još to je na neki način zadržano, ali mi smo to onda nošnje, punjeni vez, beli vez. Vi ovde što gledate u ovom katalogu nema sve. Ovde ima 40 fotografija, mi imamo izrađeno 125 predmeta koji će biti izloženi za prodaju. Pa vi ste u stvari nadmašili same sebe u ovom projektu. Pa iskreno da vam kažem... To mi je bio i kada sam čula za ovu inicijativu i za ideju slikanja u tehnike vitraž, bilo me lično malo strah zbog odziva. Jeste da su u pitanju nezaposleni ljudi, međutim, mislila sam da se niko neće odazvati, zato što rekli ste i sami, po 4 sata su trajale radionice, to oduzima vreme, naši su ljudi skloni razmišljati, ako nije dohodovno, ja neću uopšte da se prijavljujem. Upravo tako, da. I tako dalje. Ali ispostavilo se da... Pa ovako ću vam reći, pre nego da vam kažem o tome, i kod nas je to bio rizik u projektu, da li ćemo imati dovoljno, da li će biti prijavljenih, da li će biti zainteresovani da rade. Pored Kola srpskih sestara koje je nosioc ovog projekta, u projektu učestvuju još 3 organizacije partner, to je Humanitarno udruženje Majka, Udruženje Sirma i Udruženje Kumanovo Vior. Tako da smo se mi sve potrudile, prvo smo i objavu dale, onda smo se potrudili da tako preko prijatelja, preko poznanika, oni koji ne rade, da im objasnimo u suštini čime će se oni izdobiti u ovom projektu, da je to praktično... Veština koja ostaje... Za uvek. Da, kao jedna šnajderka što šije pa se obuči, to je isto ova obuka da je obučena. Mi smo imali stručno lice koje je radilo na obuci, koje je celo vreme radilo sa njima, znači bilo je na svim radionicama. Oni su dolazili, oni su gubili praktično po 5 sati pa i više, mada smo mi njima preko projekta obezbedili i prevoz, onda smo obezbedili da imaju jedan obrok. Sendvič je obično to bio, ali kafa, pauza, znači sok, voda, tako da ipak tamo ima što se isparavaju ti razređivači i tako, pa to nije baš prijatna atmosfera, da vam kažem, jer 15 rade u jednoj prostoriji. Drugo je kad se radi kući, pa vi nađete neki ugao ili neku prostoriju, imate kutak, pa to odradite. Ipak je trebalo tu praviti pauzu, izaći malo na vazduh i tako. A vazduha nije bilo? Pa ne, mi smo imali jednu finu prostoriju, da kažem, od 80 kvadrata. To je prostorija ženskog centra koju mi koristimo i dobili smo je pre 10 godina od naše lokalne samouprave. To je naselje Peročića, znači mesna zajednica. Ali bez obzira i 80 kvadrata za 15 ljudi da rade, nije baš ovako. Međutim, iskreno da vam kažem, ja sam sa grupom prezadovoljna. Prvo, to su mladi. Ja sam tamo bila najstarija. Pa mladi su, gospođo Žižo, nezaposleni. Mora da su mladi. Tačno je. Ja sam najstarija bila i možda sam im bila malo dosadna. Ali plašeći se da li ćemo uspeti. Dosadna vi? Ne. Pa jeste, nekad. Kao što ste rekli, to su bili očekivani rizici i vi ste to prevazišli sasvim uspešno. Ovo što vidim je izuzetno. Bazar je sada u četvrtak, 12. još jednom ponavljamo. Tako je. Prodažnije
I sredstva idu? Sredstva idu upravo za ove žene i muškarce koji su radili ove predmete. Kupit će se materijal da bi oni, podelit ćemo njima, da bi oni mogli u domaćim uslovima da imaju kao neki mali početni kapital od čega će početi da slikaju i da nude svoje proizvode. Mi smo napravili Facebook stranicu, to je Vitraž Kumanovo, tako da oni mogu na toj stranici da nude svoje proizvode i ko želi možda poruči. I ne mora da znači da će oni slikati samo stare zanate. Znači, ovo je samo bila jedna obuka i to je bio cilj projekta da se sačuvaju. Oni mogu po naručiti da slikaju i druge stvari, ono što im se naruči, ono što ljudi žele da vide na svojim zidovima. A ja se nadam da će naši građani doći na ovaj prodajni bazar, da će kupiti predmete, da će krasiti... Ne. Recite vi meni, jeste poslali pozivnice malo jačim kompanijama da oni dođu, da oni kupe, da stave na svoj sto, na svoj biro? Mi ćemo pozivnice podeliti u utorak. Sačekat ćemo praznike, evo kad već govorim praznik, ujedno da iskoristim priliku da čestitam svim građanima Makedonije, 8. septembar, praznik naše države. I mi ćemo to podeliti u utorak da bi im bilo sveže do četvrtka, da se, znate, ne zabaci negde ta pozivnica, da se ne zaboravi i zbog toga smo odlučili da to bude utorak. A ovo je način da ih ovako pozovemo javno. Naravno. Toliko o ovom projektu za sada. Doći ćemo, ispratit ćemo naravno sa slikom. Samo ću završiti jednom rečenicom. Želela bih da pomenem koordinatorke iz UNDP-a iz Skoplja. Posebno za Kumanovo je bila zadužena Iva Kolozova, koordinator, i stvarno njoj preveliko hvala za sve što je učinila za nas da mi ovaj projekat stvarno realizujemo na pravi način. Kažem, možda smo nekad bile malo i dosadne, ali ona nas je celo vreme pratila i pomagala nam da dovedemo projekat do kraja. Svaka čast. Što se tiče drugih aktivnosti, Kolo srpskih sestara ne sedi mirno, što bi rekao naš narod. Pa, u zadnje vreme uglavnom su se bavili ovim projektom. Rekla sam vam da je već počeo negde februara meseca. One naše standardne aktivnosti kada je pomoć u pitanju, mi smo negde neki naš razgovor imale pre našeg odlaska krajem godine kada smo planirale da posetimo dom za nezbrinutu decu i dojenčad u Bitolju. Da, mi smo to ostvarile i posetile, odnele pomoć koju su naši građani darovali, bili su prezahvalni. Onda smo krajem godine tradicionalno podelili paketiće u selo Četirce, istureno odelenje u škole Braća Ribar iz Tabanovca, i onima koji uče, pošto ih je malo, a i deci koja ne uče, ne idu u školu, ali isto ih je malo, tako da mi podelimo negde 8 do 10 paketića. Početkom godine smo proslavili našu slavu 27. septembra. Od ove godine smo počeli da dodeljujemo jedan peškir sa logom Kolo srpskih sestara. Obično dečaci uhvate krst, ali 19. januara, može se desiti nekad i žena nekada uhvati taj krst. Tako da onda smo jednoj porodici za koju smo ovako slučajno čule odnele za mesec dana hranu, to je porodica Veličkovski u Kumanovu. Tako, neke sitne akcije koje mi uglavnom napišemo u našem izveštaju, ali nisu većeg karaktera, da kažem, većeg obima. One su za nas značajne, ali nisu većeg obima. I onda smo se posvetili ovom projektu, znači realizaciji projekta, i nadam se da ćemo ga uspešno završiti. Projekat traje do 20. Znači da ćemo uspešno završiti sa bazarom. Kada vidim šta su sve vaši članovi, aktivisti uradili iz ovoga i kada dođemo sada u četvrtak na licu mesta, ja uopšte ne sumnjam da ste ga već uspešno završili. Recite za sam kraj ovog razgovora, kada će vam ta monografija koju svi željno iščekujemo se pojaviti, vidjeti svetlo dana? Iskreno da vam kažem, ja se uvek pitam kada, mada na monografiji radimo skoro 2 godine i ove godine nama je bila 20 godina zvaničnog postojanja od 99. kada smo registrovani, mada mi postojimo od 92. godine, ja uvek to napominjem. 7 godina nezvaničnog rada koji će se isto naći u monografiji. Nažalost, ove godine Ministarstvo kulture Republike Srbije nas je odbilo, mi smo konkurisali. Nadamo se da ćemo sledeće godine dobiti neka sredstva, konkurisat ćemo na više mesta. Pokušat ćemo malo i od ovako donatora, što vi kažete, boljih firmi koji bi želeli da se nađu na stranici naše monografije, da su donirali i pomogli da mi je odštampamo, jer ipak je to rad jedne, da kažem,
velike organizacije sa malo ljudi koji rade u njoj, sa malo žena koje su dale veliki doprinos od 1992. godine do danas. Plus toga mi u monografiji obuhvatamo i period 1903. 45. kada je kolo zvanično radilo na teritoriji Makedonije, od 1913. po nekim podacima u Kumanovu. Znači i te žene naše prethodnice i šteta je da jedno takvo delo ne izađe, da se ne odštampa i da ne ugleda svetlost dana. Evo, iskoristite kamere, pozovite se koji se trebaju priključiti. Kao što ste rekli, ne samo ministarstvo, Ujedinjena srpska zajednica, braća Srbi, da pomognu. Ovo stvarno treba izaći. Možda ne ove godine, treba se puno pripremiti. Kada ljudi kažu monografija, misle na neku knjižicu, na neku brošuru, međutim nije tako. To je jedan ozbiljni trud koji će pratiti sve vaše aktivnosti. Pa ovako, obzirom, izvinite što vas prekidam, znači obzirom da je monografija već napisana i da će ona biti predstavljena preko naših izveštaja koji su zvanični, gde se ne može ništa menjati. To je bilo, uradili smo to i to. Te i te godine, propraćeno sa određenim fotografijama. Znači, to je praktično istorija kola. Sve ono što smo radile na ovim prostorima. I vi kažete, obratite se braći Srbi. Ja ne bi tako rekla. Znate zašto? Zato što ceo naš rad, celo ovo vreme, mi nikada nismo, kada smo zakucali na nečije vrata, niti smo čitali, niti smo nekad znali koji za tih vrata kada smo tražile pomoć. Kada smo tražili pomoć za poplavljene, kada smo tražili pomoć za izbeglice, kada smo tražile za bilo što. Nikada nismo polazili od toga koje nacionalnosti. Ja bih rekla da svako onaj koji smatra, što kažete, evo i mutnije firme, da može da pomogne da ova monografija ugleda svetlost dana, mi imamo žiroračun, prepoznatljivi smo u gradu, ima načina da nam se jave, da čak imamo i iz jedne kolonija Zebarnjak 2010. godine, imamo i neke umetničke slike koje su radili umetnici na platnu, ulje na platnu, koje ćemo prodati za manja sredstva nego što treba, ali dovoljno je samo da nam se jave, da mi to prodamo i da dođemo do nekih sredstava. Nisam mislila konkretnije da braća Srbi da uplate novac. Međutim, kada je u pitanju bilo koja organizacija, nevladina, vladina, u kojoj ima Srba, oni trebaju izmenadžirati dobro ono što vi radite, da prepoznaju interesovanje, vaš neumorni rad tokom čitavih ovih godina. Na to sam mislila. Menadžiranje je veoma... Znate, kad kažu ljudi loš vam je PR. Ja sam mislila da prepoznate kod Srba takve ljude, ako imamo u nekom ministarstvu, na jačim pozicijama, nešto tako. Ali dobro, mi ne koristimo medijum samo da privučemo pare. Ovde smo pre svega da kažemo još jednom da je u četvrtak 12. septembra u Centru kulture Trajko Prokopijev prodažni bazar, završnice projekta Tradicija ni slika u organizaciji pre svega Kola srpskih sestara. I meni je drago što ste došli da ovo promovišemo zajedno i vidimo se u četvrtak. Hvala vam još jednom. Ja se nadam da ćete doći i da ćete proslediti ovaj naš značajni događaj. Svakako. Hvala još jednom. Hvala vam. Čestit nam bio Dan nezavisnosti. Ako nas pratite na našem YouTube kanalu iz Grčke, uživajte u lepom vremenu pre nego se vratite na svoje obaveze i spremanju zimnice. Doviđenja. Gelem, lungo nedro meja, malak dilem, bahtale romesa. Gelem, lungo nedro meja, malak dile šukare romesa. Va 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 oro va 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 va
Chavale, ba 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 whoa, pero ba 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 oh, traveling. La Bolívar, la que caleaca. Cai sigur lebe sardu i caledraca. A la Bolívar, la que caleaca. Cai sigur lebe sardu i caledraca. Ba 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 whoa, ba 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 oh, chavale ba 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 whoa, ba 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 oh.